Лукаи хэттогон гес саллаах өбүлүүн көрсө Степан Фрифович Гоголев атынан кампортус булатын бастыкы кылагын үйрнәтчиләре төрөпүттерин кытта айхаллар Лукаи проект чөккүтне. Арылах нихирегиттен уаттах сереге кыттыбыт орсун боюннар ылбыт магарадаларын үөреттилер, уонна органнан металлер макеттарын арас материалтан оңордулар. Бу проект сетинен иттан сагаламыта. Проект сыла соруга оголоргу теребит нихирек историятыгар интерехи тарды, кыйына халбыт көлүнага ытыктабылын кинелеринен кен тутту. Бу проект түмүгүнөн оңгулу бирге музейка туттарылар. Үтө күнүн биһиге харпа орто школатын бастыкы кылааһын үөрнәтчиләре төрөппиттер бүтүн кытта бүлү улуу арылаах нэһилиэгиттен агадайдыын көмүскү уаттаах сериге кыттыбыт хорсуу буойнар ылбыт наградылар үөрүттүбүт. Улуу кайы хеттон бэһэс сылын көрсө кинилер ылбыт наградаларын макеттарын оҥордобут. Бу проектимигинен үлебити музейге туттарарланнахпыт. Орден Красной Звезды бордунан кампат төт хорсун воиннар наградалмыкта. Васильев Егор Иннокентьевич, Николай Федот Николаевич, Никифоров Афанасий Петрович, Павлов Дмитрий Савич. Руй болун хорсун воиннарга. Медаль «Золотая звезда» бу медалинен биһиги бир тойдулактарбыт Советский Союз геройдары Степанов Николай Савич, Контаков Николай Алексеевич наградымыттар. Медаль за 2 года. Бу медалинен кампа 5 хорсун боюнун наградымыттары. Олар истерикар биһиге бирге үөренер тоготторбут. Саша Хосехеда, Архангельский Иннокентий Дмитриевич, Айсан Хосехеда, Новиков Степан Гермогенович, Ин Хосехев Евсеев Сава Николаевич, Луана Егор Луков Федорович, Прокопьев Петр Иннокентьевич, наградымыттар. Кимда умылбат, тухда умылбат. Орден Красной Знамени Контаков Николай Алексеевич наградымыт. Кини агадайдын көмүстү сесилге кампас колотуга салуу сылжан барбыта Николай Алексеевич Советский Союз героя. Орден Чеченной войны. Бу орденына кампа уақытсын боюна наградымыт. Архангельский Иннокентий Дмитриевич Герасимов Тимофей Алексеевич Иванов Ильон Иванович Коряки Иван Ионович Никифоров Афанасий Петрович Павлов Дмитрий Савич Прокопьев Петр Иннокентьевич Сивсев Тарас Екатеринович Унаров Михаил Федотович Айхал болуп хасунарга. Орден славы. Бу орденинен кампа 4 хорсун боюнун наградымыттар. Архангельский Иннокентий Дмитриевич, Степанов Александр Семенович, Унаров Михаил Федотович, Черяев Константин Никитич. Унуман Ясас Унуман. Улукаи агабыт болуптары. Медаль за победу над Германией. Бу медалинен кампа 5 хорсун боюнара наградымыттар. Олар истерге Мин Хосехем, Новиков Степан Гермогенович, Саша Хосехета, Архангельский Иннокентий Дмитриевич, Луана Николаев Федот Николаевич, Прокопьев Петр Иннокентьевич, Унаров Михаил Федотович. За боевые заслуги по медалинен үзбей дойдулақтар наградылымыттар. Архангельский Иннокентий Дмитриевич, Николаев Федот Николаевич,
Сеп Тарас Ксенофонтович. Саныхпыт, ахтыхпыт, актын аттыхпыт. Bizler de kazandılar. Böyle bu hafta bir korkun boyları karadanlıklara. Onlar istediğin Dimitrievich Makarev Igor Nikolaevich. Ulu köyüne ağazlık korkun boyların bilgi unlu vakıf kıymetli